Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahuli mga palanggungan agama Islam, masih kita niyo subay sumanglit iwan magsarang syukur serta memuji pa Allah subhanahu wa ta'ala karena tiari naisap kita niyo tiaupikan niya di anugharaan nikmat in makapagbay mata kita niyo harum ini minsan dakuman halaway biya ini. Murah-murahan bang mayanin waktu nato ini papagbarakatun katut tani sinallahu ta'ala taupikan niya kita ni uruuna hinang marayaw mahinang sababi kaampun sindusa nato ikatay sinamal ibadat nato iban hikaganap sin timbangan sin karayawan nato haadlaw mahuli in mahuli niya mga katautay manghuran agama Islam. Supatan na to impangadjian amo impangadjiun na to hatiap-tiap dum isnin iwan dum jumaat insyaallah. Pangmayan ini papagbarakatun katut taniyo iwan hidayatan kita niyo masabut iwan makawa na to in maksud iwan kabayaan panghindu sin ayat amo in pangadjiun na to insyaallah. Masabot na to inamuin mukaddimah sin ayat ahal maniyo tiyo manjari mari kita niyo papanagnaan ayat sin surah Al-Hujurat amun imparman sin Allah Ta'ala ya ayyuhalladina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli wattaqullaha innallaha sami'un alim. Muna-muna bang kau kumita hamanga kitab tafsir hakabiaksahan sing kita amuin kumawak kita ini kabtangan deng hamanga mufassirin ubus ampata ikapagwa mani tiyo bang unu imaka tareng hamanga kabtangan nila. Muna-muna bang mukitaun ini adab pangadatan tiukbal iban hipanghindu sinallahu ta'ala pa mga ipon niya mukmin amuin hinangun nila palangay marayaw tungod para Rasul sallallahu alaihi wasallam deng naman hapang hulmat deng naman hapang laggo iban deng naman hapang hagad iban pangupi hanabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang kita matu pamana sila pananapsir atungod sin baita la tuqaddimu baina yadayillah kaya baita kitab tafsir gua dain hakabtangan Abdullah ibn Abbas imma na law na sin la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli ay la taqulu khilafal kitabi was sunnah ay imma na niya long niya ya kau beriman amoy matan na ngahagad patuhan sarta recognize in pag-iman mo sinallahu ta'ala ibut karna hinanga pakayan iwan pangaddatan mo in ayaw kau maghilalaungan sulang habaita sin Quran iwan sin sunnah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhasil in la tuqaddimu baina yadayillahi hapangita Abdullah ibn Abbas ayaw kau maghilalaungan sulang hakitab sin Tuhan iban sin sunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaya mityan kaya baita din kan Sufyan ats-Tsauri in la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli law la bi qaulin wala bi fi'lin ay imma na biitaan imbar iman indi siya tuan ini manguna-nguna fa Allah Ta'ala iwan parasul
sibuk datuana kakahinang iban haka hahilalaungan insubay siya mangunang-una. Bangkaw isab matu pa mga ulama o tafsir mga kandap tabaris. Long nala tu'ajjilu bikadai amri hurubikum aw dinikum kabla an yaqdi Allahu lakum fihi wa rasuluh. Ay imma na ayaw kaulong niya umus tumukbal hukuman parkala sinununo na parkala piaglingukan piagsasawan niyo atau akan parkala sinagaman niyo hawala pa niyo nasalasay in hukuman sinallahu ta'ala kaniyo iban sin rasul niya dahil nga sabab sinyat tubang niyo hinang patakdo bi khilafi amrillahi wa amri rasulihi maka hukum kamu sin hukuman sulang haparkala hukuman sin Allah Ta'ala iban parkala hukuman sin Rasul nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian mengkomattu kan Ibnu Katsir. In agini la tasra'u fil asya'in baina yad fil asya'i baina yaday rasul baina yaday bal kunu taba'an lahu fi jami'il umur. Aylong nala tusri'u fil asya'i baina yaday. Ayaw kamulong niya umus sinuno perkala. Sibuk dapat hukum, sibuk dapat dihil sara, sibuk dahinang ibadat, sibuk dahimumungan. Maka una daing ha baita sinallahu ta'ala iban rasul niya sa gaman insubay hinangun na to in marad kita niyo hanabi doon hakatan parkala na to parkala agama parkala pagdunya parkala pag-akhirat insubay na to tuan tibuokon magad doon hanabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian bangkau kan Qurtubi in aginya aslun fi tarkit ta'arrudi li aqwalin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ijabi itba'ihi wal iktida'i bihi. In agihi Imam Qurtubi in ayat ini puunan mangdahi patinggalan kato in panulangi doon hahilalaungan himumungan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gamman wajib kato in subay makad hanabi iban umupi hanabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon ha uno-uno na rin mga kakahinangnya. Iban pa sin mga kaibanan kabtangan sin mga mufassirin. Bang natuhaw po uning kabtangan nila, dihilan nila kita tuan paiddah iban pamintangan. Muna-muna paiddah dihil nila kato, inamin ayat ini saja bang inhula Islam hababaw sin gumi. Hula Islam hababaw sin gumi hakatilingkal sin dunya. Timindog sila riha ayat ini. Ang panila siyang purna ingkamaktunan sin ayat ini mamarahina makahasil sila karayawan iban kabansakan di hadunya la birito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maita sabab karena in manusia ayaw pabang dua patu pagkataan manusia matayakop na sila di manjari kanila minsan pabiyariin ingat nila amuin huminang sila sara kiawa daing haingat iban panday nila atat kala yaun hahadarat nila in Quran iban sunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam inyat turik makajari kanila. Hikaru awang mo kitaon ha mga kabtangan sin mga ulama di makajari hatiap-tiap siulakan sin muslim iban sin manusia in umuna siya atau lumiulakad sibuk da kana kakahinang amu in aun hangad hulat niya tungbas dengan Allah Ta'ala adlaw mahuli atau himumungan atau kan amu in tuminggal siya hinang karena buka niya bang niya mahinangin hinang yaon atau imumungan yaon in maawang kaniya in siksa sinallahu ta'ala labi rubah adlaw mahulis inya tutuan di makajadikan ya. Biari inin upama niya. Biaitaan kita sinambok alim kan Imam Auza'i. Hasupaya dumagbus inamin maksud hikaroh. Amin di manjari
hambuok manusia huminang atau akan maghilalaungan aun hangad hulat nga tumbas day nga tuan makauna rin nga baita sing Quran iban hadis. Kaya baita Imam Auja'i kisah haupo-haupo. Hajaman wala palimahil in Islam hawla Arab. Aun limahil hambuok usog halul akkal panday pandikal ingan niya Amir ibn Darbi al-Adawani. Amir ibn Darbi al-Adawani siya inahinang hahagsuan si mga bangsa Arab hakatilibot niya. Hauno-uno parkala iban mas'ala. Apabila makahagso na kaniya muin mga Arab makadapikilan niya. Dengan sabi to sipat siya sin sipat upat. Ikaisa lang niya kamilul akli. Amir ibn Darbi al-Adawani siya nakunuin usog jukupin akkal. Ini karwa masmuul kalimah. Siya na kunuin usog durungunin kabtangan niya. Hikatuin siya kuno hakim, nakalanduin panday, nakalanduin ingat. Ini kaupat mutaul hukm. In siya kuno aagarun in hukuman hibaita niya. Natanyag siya hakatilibut simpang daig niya. Bangsa Arab, in siya nagdara simbihat to sipat. Hasabab yatun ingkatan aw mas'ala, aw ingkatan problema dakan magtukan niya. Nagkahandakin Tuhan. Piaratungan sila mas'ala wala bakas kya sakupan nila hakabuhit nila. Mas'ala mirat amin parkala pagpusaka. Manjari ang limahil kanila usog. Piag anak ko yung bakas kya sakupan nila. Tao. Intao yaong nagdara dua panyap. Panyap usog aun kaniya aun panyap baway. Manjari na hiluhala in Arab katilibot niya. Bang mapatay alta. How mo siya bilangon supaya siya kapusakaan? Bilangon siya hausog sin ang panyap niya babae atau bilangon siya babae sin ang panyap niya usog. Hasabab yatun natayakop sila nagparata o nangasuho kana Amir ibn Darbi al-Adawani. Simong kanya unong tao papito. Pagdatong maong kanya ang patiuk bal hadarat niya in mas'alah. Pagtukbal ka niya sin mas'alah, subhanallah, nakasapa siya patuhan. Long niya wala kukyasa kupan iwan, piag lang in mas'alah biya. Piasud niya pabay niya in unum atawa pito tao. Manjari timagna siya namikilan luma jawab. Hakahawa adlaw magsumbay siya kambing hipagpakaon niya habisita niya. Aung bataan niya bawai, denga mga banyaga niya ingani Sukhayla. Isukhayla yaon at taway sakila, inamuin trabaho niya roon ka na Amir magipat kambing. In kamataw niya inaalok niya na nagsaumad dya kambing. Manjariin siya yaon hakahawa adlaw may na at mahapon piagagamahan na dya Amir. Mayta, lisuan, magbati bang adlaw mataas na suka. Malate na impag-inom ni Amir gatas sabab ang pasya nagbati. Bang isap muy, dahil habaanan pag-ipatan niya kambing tarasaw. Malate day sabi Amir pag-inom gatas sabab sin tarasaw yung pag-uwi niya. Dahil nga sabi at tuhatiap-tiap may natiwan mahapon makahasil siya pamungmong ka na Amir. Hambuok adlaw. Minuy, Isukhayla paway, kita niya hi Amir, himutok ko, nagdurungdong, namikilan, di maingat mamung, di maingat kumaon, di maingat matug, di maingat tumalihali. Manjari kita niya inakura niya nagdara problema, wala niya bakas kaya sakupan. Lahi hakita niya limukay na po an adlaw bihaon hadya. Wala nakasandalin bawa iban niya ka, nakaungsit panakura. Inagi niya kau nakura ko may kau kita ko halawong karokkaan. Iahutan kanya nakura niya yan pa na siya piyamungungan. Inagi kanya ikaw rin kako. Iwot-iwot ay kau mang lamud-lamud haparkala way lamud mo. Minsan inhinang mo mag-ipat kambing di mura katutukan. Hati mang lamud pa kau paduain. Ikaw rin kako bang kau rin makakinang masakit. Minig, imbata. Imabot adlaw kapatan adlaw na.
nasusa in bata babae bang may masih hakapatan adlaw yaw din hal sin nakuratnya. Pinda niya isab impangasubo dan mahinang sawab lumunok impangatayan sin nakuratnya. Siyuok ni nakuratnya haadlaw paguit niya. Long niya nakura in kambing na to tinyok-tiyok na. Kiyublan. Long niya may ta. Sabab adlaw-adlaw magsumbay ka magpakaon na bisita ta. Nalimukay na siya kapatan adlaw. Pila na ingkambing na sumbay mo habisita ta. Dahil nga sabiat tun lando ako mabaya umati. Uno in sabab may takaw na bihan. Hasabab sinamin introduction niya panagnaan nanoy si kambing limunok in pangatayan sin nakurak niya. Long niya karikaw sukhayla pagkakaw mabaya humati suy-suyan takaw. Suy-suy niya na inkisa. Pag suy-suy niya wal at tagna pa siya naubos na nuy-suy. Imiyan na magti sukhayla. Amo hati yaton in problema mo. Na pagkakaw naglag solusyon amo hindi nangam. Long niya uno. Long niya at ba'il hukmal mabal. At ba'il hukmal mabal. Nakauyom in nakura, nakatindog naglibot-libot habay iban pagsapa niya, nakakuha tarasul, mamayta ya sukhaylah. Liap pasan kaulong na sintuhan, di na kau makakinang kako, pamuhinga iban pamumo. Mayta, unuin hukuman beita sin bata-bata, inya alup saja kambing bawa'i paisap. Pauruli in hukuman halaway buaan sin ihi. Bang in bata iyan mag-ihi, gumawa hapannya usog siya, inukuman kanya. Bang siya umuhi, gumabay in ihi niya, doon long niya halalabayan, panyap babae, inukuman niya babae. Dahil nga sabab yadto, kiyuyahan kailo, Amir, habay tak kanya simbata niya. Manjari in kaptangan simbata, way palimahilin Islam. Hawak tu limahilin Islam tiyuyungan iwan recognize Islam in hukuman bang aun jumato hambuok kau man bihat to nindang bus biak sin kaptangan sin bata in hukuman kanya sin Islam hikarwah dia ita katu sin Tuhan in perkara aun waktu panyap mahal ka lalahunmu Tuhan haablangan sindakat, hakadakat-dakatan. Sa aun waktu mahal ka, di mo kaba akan hadakat, sa kaba akan mo hasapa sibik-sibik, yaun hakanal mo. Yaun dah hakanal mo, maglabay-labay, hasapa sibik-sibik, kaba akan mo mahal ka, di mo kaba akan hakalaud-lauran. Biya na sinkap tangan simbata, habata sibik-sibik dah. Amu inway ialuk kambing in sihalul akal pandai-pandi kali kawakan kanya sa kawakan doon. Inamin poin tari intakliki Imam Auza'i. Umin taklik niya. Banglaw niya hi Amir ibn Darbi al-Adawani musyrik patuhan. Wayruun hiya ngadhulat niya. Sulha iwan tumbas dengan Tuhan. Wayruun kiyabuhaan niya. Hahinang niya siksa narka hadlaw mahuli way pangarat saya niya Tuhan timali dasya kapatan adlaw di siya kumabtang sin kabtangan makaliulakad amuin kasaan di niya hikapamungin kasabunalan timakad kapatan adlaw biari inna in ikaw nang hangad hulat tumbas dengan Tuhan namarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala miumuga hasiksa sin Tuhan Rabbul Alamin ubos matawakkal kau magtuy manguna-nguna lumiulakad dengan Allah ta'ala iban rasul niya Tuhan kita awain musrik mabuga siya mangliulakad dengan himumungan kasabunalan sehingga imabutkan niya ing kapatan adlaw amuyat tuning pagyanon makawa tahakap tangan si mga ulama pananapsir di manjari hatiap-tiap muslim huminang sinhinang angad hulatun niya intumbas dengan Allah atau magkabtangan singkabtangan hangad hulatun intumbas dengan Allah
atau tuminggal sinhinang boga niya aun siksa dengan Allah, atau tuminggal sing kaptangan di niya hikaptang boga niya sehingga suway munah inya magkatuk iban sing kabayaan sin Allah Ta'ala iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil hasabab yato makatapaid da haway ta sin mga ulama. Kato makatapaid da kawajiban kato imangadji. Hatihun na to uno naman in kabayaan sin Tuhan along sin Quran. Hatihun na to uno naman in liangan. Iban hatihun na to hasun na sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian ayaw kita mag-us-us. Muna huminan sin hinangyan sehingga supaya ta mapariksa in iyan tiya yunan sin Quran, in iyan demikian tuan magkatuk iban baita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. In mga kaulamaan nanto amin mga magi-ijtihad. Dihilan sin Allah Ta'ala ilmu piasa wa in akal nila. Dihilan sin Allah Ta'ala pag-iman si mawa in pangatayan nila. Dihilan sin Allah Ta'ala kabuka naputus imbaran nila hahali sin mulka sin Allah Ta'ala. Damikian sumuok paliangan sin Allah Ta'ala. In silaya un inna bilang nakakawa pusaka dengan karasul-rasulan in pag-ijtihad nila pagpawa hukuman dengan Islam iwi nila ratuan papuunan amuna in Quran iban sin kalam sin atawa hadis sin Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ahi Abdullah ibnu Mas'ud. Hambok adlawi Abdullah ibnu Mas'ud nagkabtang. Law nga la'anallahu alwasimati wal mustawsimat. Law nga li'anat sinallahu subhanahu wa ta'ala in bawai magtatato. Amin magtatato bawai. Iban sintao magpatato. Artinya mananato iban sintao magpatato. In inilianat. At kala nagkaptang ni Abdullah ibn Mas'ud si mampay pamatatay nga sinambuok bawa iring habanu Asad. Ingnan niya hi Yaqub, natawag siya hi Yaqub. At kala di matungkan niya bat nang laknat imbihat to hadakala law niya na Quran nag-us-us siya miya tumaktikan Abdullah ibn Mas'ud. Unin agi niya. Innahu balagani annaka la'anta kaita wa kait. Fahal wajadta dhalika fi kitabillah. Unin agi simbabay. Simampay ka ko long ning kaptangan bunato din ikaw nang laknat simbia ini pabiya ini. Impangasubo ko kayo. Uno impaglaknat mo yan. Kawaakan mo yan. Aun bihan ha kitab sinallah. Ha Quran. Kita in mga sahabat limaway na kauna. In mga salihin na kauna. Muna bang aun sumampay kanila kaptangan di magtoy sumambag mamung ligaw atawa mamumo sahingga muna subay nila mapariksa. Ubusi karwawang mo kitaon at kala aun sumampay kanila kaptangan muna rin hakatan ingatun ang panila bogbogan ng kaptangan uno in kaptangan yan aun ha Quran uning kaptangan yan aun na hadis hasupaya takabogbogan atawa kaaniban bang bukon marayaw. Dengan solbet tu imian siya, pahal wajad tadalika fi kitabillah. Inamuin paglaknat mo yan, iban baita men uno awon ha Quran bihan. Iya suko siya Abdullah ibn Mas'ud. Uno in agi kani Abdullah ibn Mas'ud. Law niya atakraina kitab Allah. Unulong niya, nabasa mo in kitab sinallahu ta'ala, in agi niya lakad karatu bainal lawhayin. Ma bainal lawhayin. Ay bangkato nabasa ko rin haruhol paruhol. In makna naus ko biasa in Quran. Ito, dhalika atawa fi kitabillahi matakul. Wayun kya waakan ko halong sing Quran biya simpiamu. Ulit agi Abdullah ibn Mas'ud. Law na in kunti takra'i batinnya bang musya nabasa karakti nabasa mu in Quran ama karakti wa ma atakumur rasulu fakhudu wa ma nahakum anhu fantahu. Wala mulong niya nabasa in Quran wa ma atakumur rasulu fakhudu
wa ma nahakum anhu pantahu. Uno-uno nalong niya inpiara tong kanyo sin nabi kawaan niyo, uno-uno intiagahan kanyo sin nabi layo iniyo, ampasya imian in anu in baita kweto rin ang mga tiagahan sin nabi, inya untuan long niya agad den hawaita sin Quran, sabab kya pamong sin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hangkan long sin hambo o kaalim kan imam asingkiti tagdapo sinaduail bayan, uno in aginia. Long niya as-sunnatu bi ajma'iha katratun min bahri kitabillah. Inamuin sunnah hakatibuukan niya nakatan biada siya hambuok tubig sin ablang sin darat sin kitab sin Allah Ta'ala. Dengan sabab tu kiawa niya karena ini hakab tangan isingkiti biada siya tuan akad da siya rin kitab sin Tuhan. Ikarwa kiyaway takkan Imam Tasyafi'i rahimahullah. Ambukad law limingkod siya roon ha Makkah. Napun kanya in mga tao halom si Makkah. Labi luwa in mabay o mati. Long niya, ya ahla Makkah, saluni amma syi'tum ukhbirukum anhu fi kitabil amin kitabillahi azza wa jalla. Long niya kamu mga tao Makkah, asumo kamu kako. Sinuno ng kabayaan niyo. Ibaita ko kaniyo in pangasubo niyo sin jawab den hakitab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nakawa sin hambuok usog mabaya siya dagbus manggurak-gurak. Sa haragbus panggurak niya in sual niya ri dumagbus sabi maksud kabayaan niya. Tinindog siya magtoy. In agi niya long niya akhbirna al-muhrimi yaktulu zumbura hal alaihi syai' atau mada alaihi. In agi nilong na baita ikunok kami hatao naghaji simulog ihram nakapuhinga si hambuk binatang ingan zumbur uno in hinangon niya hay na buhan niya siya nag-ihram urbang di kato lapinig manggil siya biya hantang pusukan. Aun waktu asibi siya rin pusukan sa bang siya magkakutkut masakit. Mahita inusog yato na nasubunin maksud niya. Sabab kita ni halom sing Quran ingkangan nganan sin binatang nakaitong siya katluan. Aunin angkabut, aunin bauda, aunin katan. Inwala na bangkil halom sin Quran in kalima zumbur. Dengan sabi ito maksud niya yatun. Ini mabaya siya mga subo paggayin agi Imam Syafi'i baita anta kamu halom sing Quran. Hipa asubo niya iba ni pahati niya uning kalima zumbur na sabut sa Quran. Amo yato ni nambuk dagbus maksud. Timindogi Imam Syafi'i jimawab. In jawabi Imam Syafi'i wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu pantahu. Ubus ampa sa imyan kala sallallahu alaihi wasallam alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Ubus ampa niya siya butin sanad. An Fulan ibnu Fulan sambil imahut an Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu annahu su'ilah aniz zumbur iya beita Imam Syafi'i. Iunahan niya imparman sintuan kita Imam Syafi'i. Uno-uno impiara kanyo sin Rasul, piara tong kanyo kawaan ni uno impianiban kanyo halin. Usan pa niya iwi pa hadis. Bogbokin in sunnat ko, iban sin sunnat sin upat khalifa, Kuya Abu Bakar, Umar Usman. Ang pa niya biyaita, kaya riwayat tingkat Usman ang bukadlaw na asubo siya. Bangin ang buok nag-ihram maghaji nakapatay zumbur. Uno in hinangon niya. In agi niya laysa alayhi syai'un. In agi niya wayruun. Hinangon niya dukaing sababin na tumaapon siya. Naman jadi nakapagwa Imam Syafi'i kabtangan kaya ubatan in nangasubo. Sabab mayta ahad na bayta ha Quran sabab in agi sin Nabi alaikum bisunnati. In kabtangan sin Nabi biya na sin agi sin tuan wa ma atakumur rasul. Nakaagad in khulafa'ur rasyidin nga sabi to kiyabtang nga rin kan Umar. Minui in nangasubo na po in kabayaan niya tuan amo in hipang gusta.
Inamin poin dito bang mo kitaon in Imam Tasyafi'i rahimahullah kialasahan sin Allah Ta'ala at kala siya nagkabtangan nagpakwa dalil mo na tiyagnaan niya rin na Quran hikaru at tiyagnaan niya rin na hadith hikatu ang panyatiyagnaan din ng mga khulafa'u ar-rasidin biyaitaan niya kita mga ulama amuin nag-ijtihad magpakwa hukuman amuin baita niya inyaon din hasara sin Islam subayra siya muit magtupausulan hasupaya siya rit makakabtang sin kabtangan tuan lumiulakan din kabayaan sin Allah Ta'ala iban sin Rasul niya bang mo kitaon Syekh Ibnu Al-Utsaimin biutang niya ayat ini daing hamana kuno part at takaddumu baina yadayillahi wa rasulihi amuna kuno al-bid'ah amuna in bid'ah al-bid'ah bijami anwa'iha iban singkatan na singginisan niya bang mo asuhon mayta long niya bal huwa asad dutakaddumi gaman kuno amuna unin sa lagu pangliulakan pa Allah Ta'ala iban para rasul niya amin himinangin ang manusia muslim kabid'ahan mayta sabab long na in Nabi sallallahu alaihi wasallam nagihan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasidina al-mahdina min ba'di ampanya biulian wa iyyakum wa muhdatsatil umur ampanya biulian wa kullu bid'atin dalalah sababin nabi nagyan bogbugin niyo ing kakahinan ko iban sing kakahinan sin umpat khalifah ko ubos ang pasya na mandak ka ko ibot halik ka mo sin hinang parkala bago mayta sabab ingkatan sin bago mahulog pa bid'ah tungtuma inhinan kabid'ahan inian kalaungan katan dengan sabab yatong inhambuok muslim amo inhiminan sinhinan kabid'ahan hawayuun niya piarik sa iban hiyati papuunan Quran iban hadis tuan iniaun mahinang panggurak-gurak niya patuhan siulangnya in ayat amin beta sin Tuhan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati sambil pakai napusan sin ayat giurak-guraknya sabab may takbiya rabiyaita inallahu ta'ala nagputing wala jug nukupin agama sabab in kajukup ya undeng hahinang amuna inhinang nila bid'ah dengan sabit tu longis ekutay min pihalik kita bid'ah biya nasin agisin nabi pahimati kato man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd hisyuin makahinang sinhinang atawa makasara atawa makahukum atawa makakabtang atawa makahinang hangad hulat niya untong mas dengan Tuhan pagsakali innahinang niya yaon inna bisara niya yaon impiang hukum niya yaon insara biaktul niya yaon di magkatok iban sin sara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tuan hinang niya yaon rejekon sin Allah Ta'ala mahinang sabab hikabinsana kaniya wal iyadu billah iyatun maniutiyo ini kabtangan sin mga kaulamaan ini nakalabi-labinin waktu nanto iban nakahawa asal daysab ini masih rakita niyo marayaw inhaw ko aw maka tapangadji ayaw sin mahawa wayro unda maka tapangadji minsan haw ko bang aun paid dalabi marayaw bang aun kabtangan ko wala imamu inyat tutuan dengan hina sin pamaham ko ibang panghati ko walaupun bang kimugdan inyat tutaupik kako sin Allah Ta'ala amu yat tunim parulihun nanto amu yat tutuan ing kaon nanto murah-murahan bang mayan magmumpaat iban magpaid dakato tanyo indum ini makawak na to ibang kabogbohan na to imaksud kabayan sin Tuhan kato ini hikarayaw rakato di hadunya labiha adlaw akhirat man indumini mahinan sabab ikaampun sin dosa na to iban na sin mga sila katautay manguran na to amu inmiyo na narengkato tanyo sababin mga silayat tubugtok na inhinang nila marayaw panginduahan na to sila man silayat tutuan ampunun sin Allah Ta'ala iban na sin kita nyo katan aqulu qawli hadza assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.